الله أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير يا باب الفاتح يا رسول الله الله تراه كل آلي أبا بدر الكمالي استهتدي عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير يا باب الفاتح يا በህይወትህ ምንም አይኖርህ ነገር ግን እናት ብቻ ይኖርህ ምክንያቱም እናት ሁሉንም ቀዳዳ ትሸፍንልሃለች ክፍተትህን ትሞላለች ህይወትህን ጣፋጭ ታደርገዋለች ምክንያቱም እናት እኮ የሚስጥርህ ጓዳ ናት ዓለም ላይ መተኪያ የሌላት ብቸኛዋና ብቸኛዋ ፍጡር እናት ብቻ ናት